Ronoro Miriam Wowira Jero urabaciarira Runyenjes County ya Embu ni Ronoro kiao na kinyaro wikire inya maruyura wambirire mathomo yawe mwaka yo 1992 na iritanite utura mutura ya kiwithire kinya kwithirwa aciari ari na wathe mwandu uyu aciarira atina njira cuyile ndi iritaira ngwitsi yawe na mauru hamwe na bau nethirite itaria mathina yawe yambirire nyuma ya kuona yakate kwendo ni mwingi nyuma ya chibo wantere kwithira kirita watho ati ikwekara hokia kumenyera ana mwandiki wetu Anteto Anthony Wakathenya nethirite akiliungira mwekuru uyu na kwaranirwe na kini chunchi kibili keronoro umbani bomwanya. Miriam Wowira Njeru alitura kampuni ya Safaricom ni aombire kumwetekera na kuona umbani bwae na kumwira ntirija Kitengela kaunti ya Kajiado. Ukirengio ni kampuni ya Safaricom ta customer care representative na kuni kuongoletwe ngirutawira na ningenagira ngai muno tondu ni mambetekirie makirega kuroria njara ici ndai nacio na makienda kumva chance mone maguru mamae mangiruta wira tena makithira I'm very competitive makithira ni ndutaga wira tandu arengi amwe na kwithirwa atina njara umbani bwa Miriam magitumagira maguru ni bwa kiriga kinene. Miriam akiombaga kuruga, kuandika, gutumira thimo, gutumira laptop, kura nguo amwe na mauntu mangi maingi. Mauntu mamwe monde magitumagethire na umbani bwa mwanya na bula bombite kumutetheria kubutangu gitantu bale bangi. Misiri wandu asingi ni omona gata kwanda ngi vota lakini aria ma interactite nani aria twikarite nao anaengi mambira gawe tutiona gata kwa na disability. Andu arengi actually nginya mayoni mathamami wa kwambira gawe ni ndiona gawe na disability tondu maundu maria wikite ni makirite mundu nginya wina njara na maguru. Amwe no gumiria mena mendekithia maingi mala makathithwa antu bala bena mawathe batetheka na mitulile yao yaomba kubuja. Bwa mbele Miriam ni olitia ntu gutijenia mesiria mame yake atene ati antu bala bena mawathe ni rujaro rwa kirumi amwe na kuhuria jari kugwatira na gwitikirana bao bala bena mawathe. Uyu ni undu ukaga kwa njira ya kipekee either no kwa thina ni muciari maybe ugima wake wa mwiri kana kambugeta health condition yake kana kaundu tuga ka happen mundu aina nda tete maundu takurogwa tandwe tore aciari engi mesiragia. Bwajere Miriam akolagie ne matatu kutungatira antu bala bena mawathe na nkorombega. Miriam akiuga antu bala bena mawathe batumagira matatu no kiribo nene. Ni watonya matatu ri conductor kwira Olive na kivawe iguru nundu agukunyitirira turi mokariu atiriri ina reke akathina ngari ino icio njara no ikinatinika angika ugu ni gwangigekagwa ni andu aria engi so sometimes ni wa kundu cio gatumire mbigwa na negwa kuthina matatu kana na negwa ni irathi vandu vala involve du anakava ndivire mundu fair au kevaria nire tondu mbigusa kuthina matatu ngegwa ngunyiriri. Bwa kathatu Miriam ni olitia ntu kwangu giantu bala bena mawathe kagita kala kuga baingi bao balutaga ngugi nyingi na ila ikurutwa ni antu bala bangi. Bwa kana Miriam ni olitia thirikari nene na ile ja kaunti kuthingata watho na gutira antu bala bena mawathe ni bakunenkera wira amwe na kuri thirikari nene gutigira antu bala bakunenkera mbesi jainu wa jamii ni bala babaterie. Make sure in every department in people with disabilities even in the government department ire iravatara kuroria andu mena mawathe okorwo ni andu mena mawathe maiku tondu mekira mundu tena mawathe mundu taimu ikiru kiratu ki ndangimenya kiria niravitukira. Na bwa muthia Miriam Wowira Njeru ni aute thirikari nene kugwatambiru antu bala barathimitwe na ye wankurani. Miriam akinyagirie thirikari kagwatambaru antu bala bena mawathe ndinwe gaukira nene na untu bubu kethura bwe kithomo kinene kinde ile ingi. Magiro makro matu support muno when it comes to our talents
kana when it comes to our well-being. So magirwe nginya gutureria at an individual level, tondu waroria mundu rathie na wheelchair, mundu rathie na crutches, mundu taina menzo, matira need the same assistance. Tui andu avata muno muturire tondu we are very talented, tui iveo cia mwanya muno, na makavota nginya ku-invest gwetue, nwa mone bururi ukithie na mbere wega muno, tondu nwa nginya nwa inspire even other countries. Kuma muji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya.